Kene gere senang marmain. Kidang yami ban ya pen khut surok. Te mentang dan ni apa iyo markang. Mo tak kendiat iyo tong ba dan ne mo iyo i. Kadan betang harut surok hi. Nege iyo. Mo. Ah. Surat lagi bedai ni ha. Dia di tit fitu. Oh, kemana? Sana. Nah, plastik. Bundulang tesu. Bun lami. Piknik. Momca. Pakai jere. Hang dan ketung. Ada ketung ne. Tahu? Si ini di jan berti. Ni jan. Bukan jan. Wah, tenat. Te perlok ni yalek po lengkah so. Te den dak dau bagi po ini po markang kadan ka yau jengki. Kalau wai menta. Te henrai. Okey. Nga skwa ban pen i pi kendiat nomor bagi deng ya halenti mo. Te perlok ngai ke beli pi we berok ha kene kapor bat ka klimat tu benta. Ha kene ka channel gitu na. Di okey. Perlok. Iya mah, kena gayau. Hai, gayau markang. Kadang nek ada mentah mah. Dan barbecue. Tay. Kadang betang harap serok he. Tujuh. Thank you. Thế, try lại biếng. Nhìn lấy nó. Này chị, cái này cái rượu mà càng mà. Cái tay jingking, tay dah nah semai. Thế sao motor? Lo na 10 taka tadi. Thịt motor bau susah. Mau solak mah, ban sebok bhaga. Dhanya mutara itu puisa. Thịt lang berdhania ra. Karena lampu jiting. Aduh, kim dah. Pui kelam timet na ni pala berada bersengat tu. Oh, hanam len dah. Legoti. Oh, legoti lah ni. Aku tak sah. Kali ni. Te mentangin lech te sport perso jong i man an lech ban nga ta ngam nang ra ban khai so te masyur on kai on bam picnic te vlog an pen EP mo te kene ketika lenti ke bang dang ya ta ngen hap kam ya ketika penthor nang ni stesi siliang Tay man perso. Marni. Ni di siang jarang ni. Dengan jangan elak. Dapat dia.
Sernat kulong. The clean house ya. Oh teh ni ada kebedik iki yang gini. Teh. Oh, dah kata gue kebedik dia. Duduk dalam tong tu. Tapi perlok namsa penipin dalam posisi persok. Oh, ni sok pula dapat kan. Ikan dang. Ikan kare sok. Apa ni? Sen menengkong orang hiu ni kerekam kecok style. Bro. Kani kadai ka persok. Te perlok. Dan ni te mentaka singi kadai tangka piknik ngatang siwan tang ban piknik. Ski. Oh, ni dia. Baik. So, Wahai so. Kedua. Rak pa gitu. Selesai. Ni sok ladap kan. Te ni udah sok special. Bahaya. Ni udah bahaya duk. Kalau tu perbun uring tu meot nang tu letrap nang. Apor muda bun ha ulus tu sen. Kalau tu babiang se, mentah babiang se, dit se. Te kenika dok masih kilo. Dan sudah ban pon. Mentah kena kerja dan siap ni.
kerja tuh. Wow. Tong ini king ya kena kerja kelai. Kerja kelai. Kerja kelai teh. Tak nak sekendiat. Ah. Oke, biar pula brown mentan, tap nak ia kedok. Oke. Oke, nomor bakado kedai kebal adat Banten. Lihat nak ini. Mirch masala. Nih. Meat masala. Garam masala. Haldi. Oke. Nah, mentah ini lihat ujur. Pet perlok ka keper kwai. Ani jing itenat. Petnya keper kwai gibreu. Pet ndo nang ru ani jing bon. Te mentang ada ni po keper kwai mo. Te pet sto station do station nang keper kwai itenat bah. Mo. Te piu ingang ada ni. Mo. Ada ni te
ngalai keja kejur mentangin ya lej ban ya bam jano nomor ba ngalai set keja kejur kalai te oke mentangin lej ngin ya pet no bat ngin ya bam jano pet kene gede ke perso ha ka ba ngiwan ban ya khet yu so ma te jong men jong ama đây jong ý men jong á thì đi yêu nên so cái supply thì cái đơn hàng tay thì cái đây có một số hình đây về kia phần đơn cam bẩn khách sọ mà đang ăn zoom mi phí đây hình đây mà đây to ăn phần y phí to mình ta lấy nếu đi sọ và lại đẹp bẩn khách thì hình men cho ngà mà ý đằng chết yêu sọ vậy nhé nêu sọ mà tô bà hẹ bắt tay bà hẹ độ tay mà là pelang vậy là kejong thì ý nè mà ngu itu nak sọ tô bà hẹ độ wow tenan perlak te kibakwa thit so ma kibakwa thit so de kipen kin som haban kontak e hanmen tengah kinwan pen poi phi ta te kini ki persa ki janga kidang yarap ya kaban rong youtube so na stay cakaba khat đây nè tay mà ok ini we persa janga idang patia i so sao ban khle ban yo bam jana mentah ok te perlok kene gede ke jhur no shed do masi kawang hatendong oh lapang ha ok lại mình ta nhìn nhà rạ nó cái lại bằng thằng bà mình ta có sinh perlok klaim ai sum ken ra đây cũng hak tu kawai ke video ba khi ý nomor bahang ni ngi asyat badan kini ki kena te nak kata kadal klaim ai sum ken te khi mah lại tiếp tục là bằng à để mình ta thập nội yếu đàn nhà hàng này lại bằng một quả người ta mantap no ok tuh yang rak no te mentai khat keja jur keja wow ini cấm nở Kok medoh tu deh, ongkat hahi warinyu. api pengat ngama nó quạng banget tadi airnya oh ai khát mấy itu kadang bakal erit Keren. Tapi lu semua.
Oh. Bang ha. Nang wira. Ujar dah selak dere ujar tu. Kan là chém bao thôi bây giờ ngắt à? Ai. Samarit Hanoi Samarit. Khatra ba nong chat ata de hajin jungi de duga kadang hiba benang. Kan berena bam jang. Mà đi chạ vào đây mà. Đi chạ. Tupok petar mut ibam. Tade lakrek biu. Hatu nang mabam. Le bam ani ha je se. Chat ni ha bir jong se on da balai de. Ken ga pak la chene ugar phi. Bas on ba. Thế nào mà. Dulu timrang. So badai chan surok tu de. Bang. Hah? Piat thala bati amang tu je bujuk ho. Ah. Pecah. Nak pecah. Tak. Asam rendang. Merah. Bang siapa cong faj dah? Ayo dok makan. Bang hỏi tu deh. Cut sunan deh. Ngar go jong.
ai mà ai kebun maru ngi Belum jeli ya. Sak pin dah. Dak ni. Kuat. Nah, dia lah. lẹ cái đau phim à Sak pin dah. Dia sak ni tu yang cái bấm cả nghiêng bà penuh mak nang tambah tu. Ada tuh pisau apa? bá chỉ lăng được bấm bá Cade habam lut mo. Kai no cade ni. Nanti si la ni sok. Si ni hablah. Dia kan lut cade si belade. Dah ada tim. Ini cak ada tu habam. Sempat roh lom song. Vâng. Dok dah bamlut dalam. bật lóc cắt tung là đắp măng hả thế ok ada dan yang pedang jupi pedang poin mai hai ni channel juga semua subscribe share bat like thế aduk begini keduk biang hawai patka video aduk kita kapur okay bye bye love you from Sarma Vlog ide i pasta ana oh keduk jengir ha teh Frankie So citelan ndap tah ndap. oh keduk rak pedal re tah bam duk bam so terai so tuh ini wal ada ban kek cat batu terai hajarang tuh teh perlok lada dana pedang jang pi bakwa order yoso sobhada order shwa lai sngi sau sngi shwa teh din kata sila ban yo yoso nyeru dapun tuh nih neng ru pek nih bener oke ngaring dah tiak mau perlak mau nomor payal dia lah ada bumjala kadang sana tak kadang dengan ini pek ngelong tuh lại đẹp bám jaong ta cái đầu lại thiệt lại cái đằng da thế đấy men rửa tơi cái sejarang rửa lại thiệt thế hả bắt lươn đây rất là ấn tượng vậy ngài lấy hàng này đây sợ mà sợ đây